Kheroni Mailu along Habit Ingnar Ejobet Home Truck Sosia Hemkipri. Pinipen Ingdeng Troxigabra Troxi Apong SABF Ningkan Esegamai Pi Padoponpo. Thang ni Pioneer Cap Arni Rangsina Sarpo Lam Arjan Anong E Piponpo. Kardom Pini Adap Abirta long pen Nili Sami Juli BP Nonarjo Ikta Birtang ton pen. Kheroni Mailu Habar along Habit Ingnar Katangnak Ejovet Don Trok Sosia Hem Kipri Lapen Katiki Ahormu Hui Anta Panhok Piet Ajok Radatum Kaningri Hangjo Hanghai. West Karbi Anglong District Kheroni Habar along Kedamtang Penangan Arni Pen Kachapachongbom Habit Ingnarahur Kapasik Sak Ajoyne Hadak Araratum Aphan Kedo Gethak Padosojo Anpinlo. Lahai a Ingnarahur Pardunron Pen Hemrit Kipri Lapen Sai Kachotiki Ahormu Anta Kapanahok Pilabajok Radatum Kisum Jingtang Nanglo. Halapu Raikom Saiki Atumta Ingnar Karplung Ahin Tangnat Avar Sai Deng Tekthelang Pusi Radatum Akoiwan. Lason Taksi Kheroni Police Station Kaparlo Mailu Watijor Arong along Kedamtang Thangthang ni Phaitrok Aningwe Porphainer Kep Malom John Pharo isi Sose Habit Ingnar Todam Paksi Arjun Chauhan Home Truck Kachikema Hem Freedom Edpen Hem Arlo Kedo Ahormu Hortar Anta Phalangnu Pithailo. Halapu Ramnarayan Chauhan Pen Subhas Chauhan Ahemta Phalangnu Pietlo. Lahai a Ingnar Ahur Hemrit ke Phalangnu Det Kali Rong isi Araratum Katiki Nok Hanjang Lapen Gehu Anta Kechopanahok Pithailo Pusi Birta Ribdun Long. News X Report Karbi Anglong Live. Saphapani Area Baptist Fellowship Ahin Pen Patirpi Ponsi Pinipen Bethany Baptist Church along Nithom Apartment Trokebra Troxi SABF Ningkan Esegamaipi Paman Ponpo. Pinipen Kapaman Ponji Ingdeng Trokebra Troxi SABF Ningkan Esek Amai Pi along Christian Lapen Athe Kalana Philippi Angdeng Pihini Lapen Angdeng Supli along Pensi and Ponlo Lapen Mai Pi Esek Aphan Arna Malam Kethan Kapar Joji Aphan Pura NKBA Executive Secretary Reverend Benting Terang Lapen NKBA Christian Education Chunbang Abraham Tiso Atuma Phansi Kachopha Padopon Pini Kecheng Arni Sai Angdeng Atengsi Adapen Ahin Pen Mai Pi along nang kachetong dunji doan Mai Pi kapado ponji adim along nang palesi amen kachethabasai deng ponpo. Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live. Aningkanwang ason taksi peneng lethota non kebangji thang ni Pioneer Gap Arni Dipu Joysing Doloi Auditorium Hall along Ingdeng Sirkep Kechok Rangsina Sarpo Lam Arjan Anong E Pi Pajir Ponpo. Thang ni Phaitrok Arni Kangsam por Phaitrok Malompen Nuru Langso Art and Culture Asa Hemalong Rangsina Sarpo Alam Arjan Nong AKP Pajir Jeputhak Pherangkia Mai Kapado. Labangso Rangsina Sarpo Lam Arjan Anong AKP Ponjelong Cultural Affair Asaika Matumpen Kachepatir Pipon along Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Karbi Film Society Atum Cherabdun. Ingdeng Sirkep Kechok Rangsina Sarpo Lam Arjan Anong AKP Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aphan Aluhi Aman Pentamik Chuphaponpo. Laso Anong AKP Pajir Pon along Lam Arjan Kasalam Kemenai Kapachalai Thegnai Kisoy Kerat Anathu Lapen Kacheparjan Anat Special Jury Award for Action Director Best Child Artist Best Playback Singer Best Choreographer Best Videographer Best Music Director Pendanglok Kadu Kabepen Inkora Isi An Ingwai Ponsi Rangsina Sarpo Lam Arjana Nong E Bang Inkora Isia Tumaphan Kachopha Alohi Atum Pensi Nong Epi Pon Popusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Pen Pherangkia Thengno Than Pachini Pon. Alam kaya long kan kadue ote gitu tentang pulang sayang deng kadue nang alaman sa buhay pas nilin kan akan kadue misan kan asuki tunya pata nang cuma nang kadue pada foto yang tujuan itu pon apaan colo. Labangso Award ki pipon ahut Apun Achake Choklimpen Kelangchari Ponje Aphan Chitra Kumar Be Rajiv Kro Babu Rongpi Chandra Singh Dera Pan Singh Kro
Bindu terangpi lapen Dipali Ampi Chetia Atumpensi Langchari Pon Puputa Pherangke Amailong Pachini Ponthu. News Desk Report Karbi Anglong Live. Amri constituency kaparlo Mortem Arong Along Kedamtang Surihini Rakre Pho Aningkan Mortem Medical Sub Center Mate Se Kachelang Asahem Kikim Kerang Dampen Rat Atum Se Kachelang Dim Hem Thikobalo Dopopu Rat Aning Kachethe Damke Chethe Damnagason Bensi Manderlo. Langit tha laki kopi ahem lo lapen konat adim si labang sori kang kejer hub ahem kedo. Laki hem ke joy kali ke damtang surihini rakrepho aningkan Karbi Anglong Autonomous Council pen rat apan kapanong pi Morten Medical Sub Center ahem lo. Labangso Medical Sub Center laki Umpanay Block Primary Health Center angkang arlo sido. Morten arat atum joy ke se kachelang awar saya phansi Karbi Anglong Autonomous Council pen kim rang ponlo. Morten angkang arlo kaprek arong atum take soki un ipulote kilometer krep hoso se kahelo Umpanay Block Primary Health Center along ansi chepon nanglo. Labang so pen rad atum kisung theklong si Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Morten along isi Medical Sub Center kimpilo. Lapen rad atum sitami aning karong chipisi Karbi Anglong Autonomous Council apan sitami kachoro pajirponlo. Sita bangso Morten Medical Sub Center ahem kim rang patang det pen api thangnat kapareng pon kawe det pen Bhut Bangla ke paman long lok abangke rada phan aphar loka chojor ativi mandet pusi rada tumpen ning jepon rinti. Lasi lapuson ahem kim rang tang det pen api ahem ing pupon rai akam pado pon asonte halada ke do arara tumaphan ale long ji pusi Morten arat pen Karbi Anglong Autonomous Council phan chuning ripon. News Desk Report Karbi Anglong Live. PHE Asaika Mahin Pen Non Anta Mesen Kijon Alang Avarsai Kipi Thek Thedet Ajok Pandit Khat Araratum Kaning Ririnti. Namati constituency kaparlo mate Haraghat PHE division angkang Pandighat along kedamtang ningkan ketham aprang water supply scheme pangnilo. Pandighat Pagalatan Mistri Bali Pendanglok Penangan Arong Parlopansi Bangsuri Sose Arada Tumapan Mesen Kijon Alang Kawarsay PG Apansi Labangso Water Supply Scheme Pangnilo Sitame Rada Tumapan Lang Ibuta Pajonong Ledetlo Labangso Scheme Kapangnilo Pupenke Lang Alang Pong Hayhuita Kebak Eda Joini Kaselam Jipo Amen Pen Lang Kipita Inghap Cheklo Halabangso Arni pen rad atum non anta mesen kijon alang avarsai ibuta long le detlo. पानी देने का दिया नहीं इन्हें दिले कि जब कोई पाइप लीक हो गया बंद कर दिए इन्हें क्या मानो थके ना मानो तो इन्हें थके मजे को में जगह पाँव थके तो काम तो दिलता है और ऐसे कौन पड़े सब निजे निजे घर दंगल करने से ये पीसी रखा तो ये जीवन वाले को निकाल तो करने पानी लगवा करने से भी पीसी रखा মান হ'ল লাগে ইয়াতে হেৰি কৰা আজিলৈকে পানী ইয়াতে দিয়া পোৱাই এবাৰো পানী দিয়া নাই এবাৰো দিয়া নাই মাজত প্ৰথমত ইয়াতে আপোনাৰ শুরু কৰিছিলে পানী দিয়া কিন্তু কিছুমান পাইপৰ লিকেজ প্ৰব্লেমত মানে সেইকাৰণে এইটো পানী দিয়া বন্ধ হৈ গ'ল জাগা জাগা লিক আছে কানেকশ্যন এটা ঠিক নাই চাগে এই 3 বছৰ পানী পোৱা নাই পোৱাই নাই প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই পানী কি ক'ৰ পানী খায় গাঁৱৰ ৰাইজে কিছুমান দমকলৰ পানী খায় কিছুমানটো বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আছে দমকল আনে পুখুৰী আছে পুখুৰী পানী নাই শুকাই যায় Labangso Water Supply Scheme Puthat Kapareng Thuji Kalisi Ingha Papak se Ingkirche Khangjanglo Mesen Kijon Alang Aphan Katora Dokoglo Lasi Prabjin Pen PHE Asai Kam Kelang Chari Arpuke Doatum Rat Kesong Nang Pajok Pinangji Pusi Hadak Rong Aradatum Kachoningri Padopon News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke lapon si Kangton Iglo Dumi Thakmi Kardom